Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Nkomeje kugushimira ukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Komeza umererwe neza cyane rwose aho uri udukurikiye. Ngero nitwa Estasho Musabyimana nkuko bisanzwe turi bagezaho amakuru atandukanye bari kuvugwa hirya no hino. By'umwihariko turi kwibanda noneho ku bijyanye by'umwihariko na shampiyona y'isi y'amagare iri kubera mu Rwanda ku nshuro ya mbere ndetse no ku nshuro ya mbere muri Afurika. Iyi shampiyona y'isi rero kuri iki cyumweru tariki ya 28 Nzeri umwaka wa 2025 nibwo yashyizweho akadomo, dore ko yatangiye tariki ya 21 Nzeri umwaka wa 2025. Ubwo rero iminsi 8 wayo yarangiye, by'umwihariko hamenyekana n'abagiye bahabwa ibihembo bitandukanye bitewe nuko bitwaye muri iri gare. By'umwihariko rero kwirushanwa ryari tegerejwe na benshi, by'umwihariko navuga ko ari nka finali cyangwa se umunsi wa nyuma. Irushanwa ryakinwe n'abagabo. Minisitiri wa Siporo Mukanzayire Neri, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri ya Siporo Rwego Ngarambe, igikomangoma cya Maroc Albert wa kabiri na perezida w'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI David Rappartient nibo batangije isiganwa rya nyuma rya shampiyona y'isi y'amagare ryari riri gukinirwa mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko nyine mu Rwanda muri rusange. Umunyaslovenia rero Tadej Pogacar yasubiyemo amateka i Kigali yegukana shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 nyuma yuko ari nawe nyine wari wegukanye ya 2024 yari yabereye i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi. Iyi shampiyona y'isi rero isize amateka yo kuba u Rwanda ari cyo gihugu cyonyine ku mugabane wa Afurika kibashije kwakira iyi shampiyona nyine y'isi, kuko nicyo gihugu cya mbere muri Afurika kiyakiriye muri rusange, aho yatangiye tariki ya 21 Nzeri igeza kuri iki cyumweru tariki ya 28 Nzeri umwaka wa 2025. Pogacar rero nyuma yo gutwara isiganwa ryo mu muhanda ry'abagabo yakoresheje amasaha 6 iminota 21 n'amasegonda 20 hari ku ntera ya kilometero 267 na metero 500 muri rusange. Uwamukurikiye rero ni Remco Evenepoel, akaba we akomoka mu gihugu cy'Ububirigi, nawe rero akaba yarayamweretse igihandure mu isiganwa ry'abakinnyi basiganwa ku giti cyabo, icyo bita individual time trial, yo yakinwe ku munsi wa mbere i Kigali muri rusange. Uyu rero Remco we yegukanye umwanya wa kabiri arushwa umunota umwe n'amasegonda 21. Umwanya wa gatatu wegukanywe na Ben Hell wo muri Irlande wasizwe iminota 2 n'amasegonda 13 muri rusange. Ni ku nshuro ya kabiri rero Pogacar yegukanye umudari wa zahabu, kuko yaheruka kuyegukana muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2024 izuriki, kuko nayo imaze kubigarukaho haruguru muri rusange. Nyuma rero yo kuyobora isiganwa habura ibirometero 104 nibwo yazaga kuva rwose mu gikundi bari kuzamuka ahazwi nko kuri Norvege. Mu bakinnyi 165 rero na 5 batangiye iri siganwa by'ingo kuri iki cyumweru hakinwa umunsi wa nyuma. Hasoje 30 bonyine gusa, ndetse mu basoje nta munyarwanda n'umwe muri 6 bari bahagarariye u Rwanda. U Rwanda rero rwari ruhagarariwe n'abakinnyi 6 aribo Manizabayo Eric, Masengesho Venker, Byukusenge Patrick, Muhoza Eric, Nkundabera Eric ndetse na Nsengiyumva Shemu. Bose rero nta numwe abashije gusoza, kuko iyo bagukoreyeho retour bakagusanga mu nzira uhita utanga umwanya abandi bagakomeza muri rusange, nta muntu bakoreraho retour. Iri siganwa rero rigeze mu birometero 47 bya nyuma, umukinnyi wa nyuma wari usigayemo wa Team Rwanda Nsengiyumva Shemu nibwo yavuye mu isiganwa, bityo rero abanyarwanda bose baba bavuye muri iri siganwa, niwe wenyine wari usigayemo aho bari bageze mu birometero 47.
ishyirahamwe ry'imikino yo gusiganwa ku magare UCI ryahaye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame igihembo gihabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ashima rero uruhare rwayo mu gutuma u Rwanda rwandika amateka. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rero afatanyije na perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare ku isi UCI David Rappartient bahembye umunyaslovenia Tadej Pogacar wegukanye shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 yaberaga mu Rwanda, aho yasize abandi bahatanaga mu ntera y'ibirometero 267 na metero 500. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambitse Tadej Pogacar umudari wa zahabu, ni mu gihe David Rappartient yamwambitse umwambaro w'umukororombya wambarwa n'uwahize abandi ndetse hanamushyikiriza isaha ya Tissot. Buriya rero ikindi wamenya nuko umubirigi Remco Evenepoel wari wakojeje isoni Tadej Pogacar muri individual time trial, by'umwihariko aho umuntu abahangana n'ibihe ku giti cye, yakinwe ku munsi wa mbere i Kigali nyine, by'umwihariko ubwo shampiyona y'isi yatangiraga tariki ya 21 kwezi kwa 9 mwaka wa 2025. Yagize ikibazo cy'igare mu birometero 75 bya nyuma, by'umwihariko ubwo bakinaga umunsi wa nyuma w'isiganwa ry'amagare ya shampiyona y'isi y'amagare kuri iki cyumweru. Yakoresheje rero imbaraga nyinshi cyane kugira ngo arebe uko yashyikira Tadej Pogacar, gusa nyine asanga nawe yagiye amucunga, yashyizemo intera nini cyane, akoresha imbaraga nyinshi cyane muri icyo gihe atarari kumubona hafi yiwe. Ubwo rero intera yahise yiyongera, ngo yongera kumukurikira mu birometero 20 bya nyuma, ariko nyine birangira atamushyikiriye, ahubwo hagumamo intera y'umunota n'amasegonda 28 muri rusange. Ahubwo n'aba bagabo rwose baba ari abahanga, aho ava ku igare bagenzi be bagakomeza, ariko bikageraho akamufatira mu nzira akamucaho, yewe nawe yahaye icyo nakwita nk'umwitangirizwa kuko aba yahagaze, bakavamo kuko yabakoreyeho returu. Rubakorero nabwo haba ari abahanga muri rusange. Nuko byagenze mu igare, ariko mbere yuko dusoza reka tubereke ibice bimwe na bimwe uko byari byifashe mu igare. ubwitabire buri hejuru ubwitabire buri hejuru cyane. Intare za Gasabo murahari, intare za Gasabo murahari. ukibona traffic jemenya yuko nanone kagiye kuba sasa. cyatubyaye maboko yacu ngaza gukorera Rwanda, Rwanda yacu, gihugu cyatubyaye maboko yacu ngaza dukorera Rwanda. Twagiye Babanzi barindwi baracyari imbere. Mana hariya, mana y'isi n'ijuru, ye baba we. Ikigaragara bari kugenda nanone bakomeza bashyiramo ikinyuranyo hagati yabo na bagenzi babo. Let me see, turebe ngo ubu bihagaze bite? bakaba bari basigaje lap 8, 80 laps to go. Ni ukuvuga ngo rero hano basigaje kwazenguruka inshuro enye. Hano basigaje kwazenguruka inshuro enye. Nubibara neza uraza gusanga inshuro enye, kuko hano barazenguruka inshuro 9, kwa mutwe inshuro imwe, bagaruka inshuro 3. Navuga ko ibintu byifashe.
Nuko rero byari byifashe mu igare by'umwihariko rero turabashimiye cyane mwebwe mukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye hano kuri Susuruka 7 TV. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda nyinshi zitandukanye, tubategura amakuru atandukanye muri rusange. Bye bye, nitwa Estache Musabyimana.